Rekaman epik penyerangan terhadap posisi angkatan bersenjata Ukraina di daerah Gordovka di arah Pokrovsky ramai beredar di media sosial Telegram Sabtu 12 Oktober 2024. Pelindungan peralatan dan pesawat Rusia memasuki dan membersihkan benteng pertahanan Ukraina, menembakkan 50 ranjau ke angkatan bersenjata Ukraina. Dalam rekaman tersebut, personel militer menyerbu kawasan hutan di pinggiran Gordovka di DPR. Akibat penyerangan tersebut, mereka berhasil menangkap 2 mortir KBA-48M1 82 mm Ukraina sebagai piala kemenangan. Seperti yang dikatakan oleh para pembina itu sendiri, mereka kemudian menggunakan mortir yang sama untuk menyerang pasukan musuh. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warga. Давай чуть-чуть работай, чуть-чуть. Хорош, остановись. То танки пошли. Оба! Смотри, дальше напорник пошли. Прикрываем наших. Надо тот окоп еще досмотреть нам. А? Прикрываю тебя, давай. Переходи, Ангир, туда, перекрывай его, прикрывай. Вот и поработали. Вот и взяли опорник. Два прохода чисто, работать спокойно, 2 прохода чисто. Малой, мы работаем? Группа, работаем. Идем. Шевелим. Идем. Конан, я Малой. Работай. Работаем. Давай. Сюда. Да они в лесу сидят. Давай чуть-чуть работай, чуть-чуть. Хорош, остановись. То танки пошли. Оба! Смотри, дальше напорник пошли. Прикрываем наших. Надо тот окоп еще досмотреть нам. А? Прикрываю тебя, давай. Переходи, Ангир, туда, перекрывай его, прикрывай. Вот и поработали. Вот и взяли опорник. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.